manje kusafana njengaseqaleni indlela ade ngiyona bo lonto njengoba usho ukuthi awuyena lo qinisele ngomaziyo akungiphathanga ngabi lokho ngoba vele nakumina kuhlezi kuringa lokho manje nje kulezi insuku since nje ungasangiboni ngala ukuthi hey angisayena lo muntu ade nguyena even nami bengizizwa professor ukuthi hayi angisayena lo muntu ade nguyena shuthi kwehla kwama level nasi ne stress ukucabanga ukuthi hey unyaka uyaphela still sifole into eyodwa akhushi nje kolutho lento ibishane wayona uthole ukuthi okunye ugcina uluza izinto obujwayele ukuzenza njengoba usho sawungijwayele ngile endlela hayi angikujwayele le ndlela ndoda ngazi igcokama mina hlezi ngitshela umnqobi mina ukuthi hey wena ungabasela ungazongcola buka nanga uqinisele uyabhema umuntu mfethu ngibona uqonde kanjani kodwa professor ngisho mina ukuthi mase kuzosa mfethu ubamnyama wakho and futhi sengitshenile ngempela professor ukuthi yabo this time around ayingeke mfethu mhlawumbe nje mawungake nje wenabe kahle kahle ayikho into engikubiza leyona abantu abathe bayakufuna bahlezi bengitshela bethi bayakufuna kade bakugcina ukubona anginayo imibuzo yakho nawe ngicabanga ukuthi ayikho into etheni oyiphethe ngoba nabantu asazi ukuthi bakufunelani bakufuna ngoba bakukhonzile nanokuthi bazi ukuthi uqhubha kanjani lapho khona kodwa mawungakusixoxele nje mfowethu uthi ayikaze ihlezi ifika imicabango yokuthi manje ngiyayeka iyiphi le challenge lena ebhekana na wonke umuntu obhemayo mase kumele ayeke uthothi manje uthi nje manje ngiyayeka ngiyanqamula ke manje wonke umuntu uhleze na lento uthi ngiyayeka ngizoyeka afunge futhi kodwa ekugcineni ngenzekanga nanokuthini wena professor so iningi lethu nje isibhemayo sihlukene khona ababhema ngoba besabhema professor kwesoba khona abantu ababhema ngesimo sokuthini addicted noma eyobhema kodwa is not like into ayifunayo ifisayo vele ukuyenza leyo useyayenza ngoba useyisigcila sayo ngoba uyazi mengabhema uzoshawa iarrest and ukushawa iarrest ke okuninga ukwenza yabo even umzimba wakho awuzwa kahle amalungu omzimba yakhathala unqene ngisho ukwenza into ezokulethela imali kodwa ngokuthi usakulisimo lesi ungancemela ukuthi ngempela yazi ugcina ubiza umunye umuntu usibafo cela ungikhavele lo msebenzi utshela ukwenziwe yimini xa ungenzela wona sobe sesibona ke lapho ukuthi sihlukanisa kanjani imali ngokuthini wena ukho right yabo manje abaningi abafethu into ebashayayo nami iyangishaya leyo nto ukuthi ngifike ngicabanga ngijule ngomqondo uyise engokuba professor okunye ngize ngikhale ngingedwa ngithi kuzokube iningi kodwa ngempela ngingedwa ngikhale professor kodwa ukukhala kwami futhi imina futhi umuntu oyosolela ezwenyembezi oyisiza ukuthi ungaphindi kulo ngikhala kanje yabo kodwa wena professor into engiyibone kuthina isiluzayo uyacabanga kahle impela mfethu ube right ucabanga udecide uqede inkinga kunento esalayo thina umcabango nonembeza into engafani engizama ukusho professor ukuthi thina into esishayayo kakhulu ukuthatha isinqumo sengqondo nenhliziyo nonembeza wakho wedwa aphandle ukuthi uzobe khona abantu abazoba nama comment about leyo nto oyicabangayo uwedwa mhlawumbe like usendlini encane uyicabanga lento ukukhale uyisula inyembezi kodwa futhi uphinde uyibuze answer ukuthi ngizokwenza njani ngoba phela angisayifunda lento like yabona into professor ifana nani angazi lento ifana lento ifana nomuntu uprofessor wazi ukuthi uhlezi elana namantombazane ngawasebenzisa amakhondomu yabo enza into elana namantombazane ngawasebenzisa amakhondomu engekho protected yabo abo umuntu onjalo professor mengabe like uhlezi eyifisa ukuthi ngeke safuna ngiye ngiyocheck ngoba mina ngumuntu ongajwayele ukuba protected mengenza lento le yabo lo muntu ke professor osuke uthatha leso sinqumo sokuthi namhlanje ngiyocheck egcina isithathile futhi ngempela eyochecka ngempela nayo ke lento ifana nento kanjalo ukuthini kodwa thina sifuna ukuthi hayi ngiyakwenza namhlanje no matter what naloku ukuthi ke professor Muyeka lento le abaningi abafethu bashawe into ukuthi okay uzoyeka uzokwenzani
usuyekile. Okay, right now ungayeka ungangena e-rehab uyokwenza izinto kanjalo kodwa wena uwedwa ungakacatshangelele abantu laba bazobe sekubona usushintshile wena ngomqondo wakho usuka nje la usuka khona uthi ye-rehab noma uyaqala udle methadone. Okay, lokhu ihamba iprogram sekufika egcineni ke la usuzona ukuthi hayi manje sengiyi-right. Wena ubucabangani ukuthi uzokwenzani yileyo nto esiqhawathayo uthola ukuthi into uzoyicabanga ngoba usuyekile usuclean usu-right kuyimana uqala manje ukuthi sengicabanga ukuthi ngizokwenzani-ke manje ngoba ngingabhemi. Yona nto esiluthayo-ke leyo ngoba yabo lesikhatshana lesi esincane uthi wena usabheka ukuthi uzokwenzani. Iwudevil le nto professor ifuna ukuthi nje le nto uyayishiya ungena endaweni ethize same time ungakuba nje akukho sikhathi nje uzohlala nje yabo lonto mhlawumbe uzobuya e-rehab wena khona isikhatshana ezohlala uthi usacabanga ufuna ukuthi wena enze ukuthi kodwa kukhona okunye ongabe uyakwenza ongabe uwenze okunye-ke. Okay, noma wazi ukuthi wena mina ngifuna ukuthi ngibe kanje kodwa okay kwesikhatshana ngibe ngenza lokhu yabo thini sishawana lezo zinto ukuthi asicabanga into enjalo yabo wena uvela ufuna nje ukuthi ngiyayeka. Okay, usuyekile uqedile uzokwenzani ngoba lento inenhliziyo embi lento le professor iusathane ngalendlela ukuthi inama powers lento kodwa futhi ama powers akhona asebenza ngathi ngoba nakho sasi smart si-right saziwe endaweni si-right sifunda isikole kodwa egcineni lento yavele yasilutha just a minute nje aluthe futhi ngalendlela ukuthi unyaka nonyaka kunokuthi unyuke wena ezingeni lempilo njengoba uphila ushona phansi until uzugcine usula eThekwini. Phela professor ukuthi size la eThekwini is not like sivele saqala sabhema lezi zinto emalokishini kwase kuthi uthi ngihambe ngeThekwini nje ngalezo mhlawumbe leyo nyaka loqale siqale sibe khona naselokishini phanti elokishini kodwa lokubona ukuthi ama level amayehla yazi igcineni ila kugcina khona uthola ukuthi usuyabanjwa so awuqinisele sembambile eqhekeza endaweni yokuthi abona lapho sengikhanyiseka yonke indawo ke manje ukuthi hayi uqinisele kahle useyipara uthi kade futhi kugqekezwa la emphakathini ngingazuthu kodwa ngingasolwa mina ngokuthini wena professor ma-level ami besami ngendlela ngenxa ukuthi ke lento professor the more you smoke the more futhi izinto ezimbi izolokhu ezenzeke kuwena emzimbeni nasenje emoyeni ophila ngakona uzolokhu wehla kancane njengoba ekugcineni ugcina ubanjwa amaforum. Umuntu ocabanga njenganami professor igaba eningi wangizwa ngikutshena zona kade zenzekela ukushini kodwa kwathi lesigaba sokugcina lesi la khona sibanjwa le ohlange mesibanjwa ohlange laphana engangokuba siyathathwa la ohlange silethwa ngasekhaya siyoshawela in front of abantu bangasekhaya ngokuthini vele lapha nasaziwe amakhesi amaningi beswenza ngasekhaya ukuthi siyabaleka njoba ngakuthi sabanjwa khona lapha ohlange sicashe kubuka lo mfethu futhi sathathwa sayiswe elokishini ngasekhaya la saziwa khona sashawa kubona bonke umuntu ishingane encane uyashawa ufanele lapha uqinisele ubanjiwe what wonke ngisho ngabonanga kodwa usezwile ukuthi njoba kunomsindo lapha phezulu ngaserank bashalile phakathi uqinisele ukuthi abalibambile. Okay, shuthi labo professor ngibone nami ukuthi no isigcino bazongibulala labantu ngoba khona ngoba nami ikhathi zokutshontsha anginazo mekwalahla ngiyatshontsha semini sebusuku inini mekwalahla ngiyatshontsha manje ke lokushini into wrong ngayo ukuthi ebusuku kusuke ebusuku kusengozini enkulu professor ngoba ebusuku ungathi uganga abanye ngokuthi mhlambe usuku abagangela before sebekhathele uloke bekushaya bekubopha mhlambe bekuthathe bekufaka ebhuthini bokulahla le uzothi wabona oba lapho ubani uzothi wakubona lapho uyafa indeni wakho awazi mhlambe ngaze kutholakale ngaleyo ndlela ukuthi mhlambe ulahle endawo mhlambe bakulahle endaweni engangokuba ngeke ukwazi ukuthi uhambe namanzi noma uqhibeke noma bekuphose nje mhlambe uzubonakala ngaleyo ndlela ukuthi awunaso isidumbu sisithola endaweni ukuthi kunuke ukuthi ayibona la yena ndekusanda ukulahle kumuntu kanje iphara kanje uthi kuyaqonda ngalo ndlela uthi oyibuqinisele wafani uthi akekho futhi okwazi sebeyasho la mhlawumbe ngagcinana nabo ngosingayizona ukuthi hayi thina uqinisele sesimgcine ngosuku ukuthi and mina umuntu obezona naye wengitshela ukuthi nje uzohambe yolala mhlawumbe uzovuka ekseni yophanda futhi wabuye wa decide mhlawumbe ukuthi ihambe kona ebusuku ngoba ngamgcina ngalelo langa ethi nje uyolala seyolala yena
wathi nje akayi ngalolo suku kuyophanda uyolala manje uthola ukuthi mhlawumbe usuyatholakala ngenhlanhla futhi yabo lo mthuthu usufile yini i-risk yabantu baselokishini ngenqama banga professor yabo elokishini abantu baselokishini professor batshontshelwe kakhulu bakhathela abantu that's why ubona even thina professor kube nzima ukuthi sivakashele emalokishini usisikhathi ngisho right ugrand mhlawumbe emphantweni ophantayo la ithona uyitholile imali kodwa uqala ucabange kaningi muzo elokishini ngoba elokishini sengathi uyafika uthi ufica umuntu okay bese ngasahlala elokishini kodwa uvakashile ngalezo insuku wamgcina ngalezi ikhathi wena usenza into errong elokishini mhlawumbe nawe wagcina umenzela into errong mhlawumbe like ukuthi wena busuhlala la eThekwini akanawo wena leyo clue mhlawumbe usengaze kubuye ngendlela mhlawumbe ugqoke ngayo ukuthi ugqoke kahle uyabukeka hayibo usehlala lapha so awusehlala eThekwini kodwa nje uma ufika wena ngeke ube nalokho uthi ayosibani bani ngathi akasahlala eroundini uzofika utsheni nawe ukuthi umuntu osahlala la lapho wenza njani wena uvukelwa ilezi insizi zakho zokuthi wakugangela uthi nabantu bese bekujwayele professor ukuthi hayi sesiyamazi uqinisela okay uqinisela noma esaqhubeke ebhema kodwa manje umuntu uyafika ntambama uyalala ekseni futhi siyambona igibela itaxi eThekwini futhi sinokuhlangana naye hambe edayisa noma ngisayilona ephara kodwa sebebana ilo iclue ukuthi hayi akasatshontshe manje njengakuqala ukuthi imeqalekile ukutshontsha kuphela ebuduma ekhanda ungcono manje obesehlala eThekwini futhi ufika wahlala eThekwini wabona nendlela yokuphanda without ukuthi uzuhlupha abantu ukhomba abantu qinisela kodwa wakwazi ukuthi usurvive ukhuluma indaba enkulu yokuthathwa uzoshayelwa phambi komphakathi okhulele kuona uzoshayelwa phambi kwabazali bakho uzoshayelwa phambi kwabafowenu uzoshayelwa phambi kwekini nesinokuhlezi sikukhuluma ukuthi izidakamizwa zihlukumeza kakhulu amalungu omndeni ukudlulela osuke seyidakamizweni kuba into enjani mfowethu ukuthi ekhaya kini bezwe umsindo bese ke kuvela igama lokuthi laphana kushawa uqinisela kuyaye kube into enjani kumzali kodadewenu kubafowenu professor ngoba siyabaningi abazali inkingi showcase professor lapho even nawe ingane yakho uthi nawe uyazi ukuthi lo muntu usengihluphile usehluphe kwenele ngase round mhlambe njengoba ebanjiwe mhlambe bengakapheli ngishinyanga noma 2 months ekade ebanjiwe kwenye case kwasho ukuthi okay abantu abambamba bamzwela bathina kakhiphe le stage nje kuphela bazomyekela ukuthina phela kunabantu professor abangafani nabanye abantu ozothi umuntu enijabulela ukuthi into yami ikwazile ukubuya bese ethi hayi ngiyamxolela ngimshiye kanjalo khona abafuna ukuthi ebukwe ukuthi yena even nocabanga ngelinanga umtshontshela azi ukuthi mekwambamba uzomenza njani ngizwa ukuthi kunokuhlukana ke lapho kodwa bonke labantu bakhangela kodwa sekuhlukana onembeza babo inhliziyo zabo ngaphakathi ukuthi baphila kangakanani ngoba vele professor musu umuntu mase kutshontshelwa several times kaningi futhi kaningi now khona ugcina ukufikela futhi ukuthi no angimfundise isifundo lo ukuthi ngumuntu nami ngenhliziyo kunegazi ngoba ngiyabona ukuthi okay lokuthi ehleze ngitshontshelwa esinoma sebanjiwe kube mina ngimlalula ukuthi akangashawa phela anikhulume namadoda ekhiphe lezi zinto zami nje mengininto zami mina ngizomshiya kanjani kwesinye isikhathi usothi untshontsha iTV noma ifoni umuntu usayikhokhela yona lento ehithi abantu especially amafoni ke professor amafoni lawa afikayo manje yabo khona amafoni o7,000 8,000 u30,000 20,000 lo muntu le foni ayikuthi wayikhipha stolo cash usayikhokhela namanje wena uyafika uyayithatha and futhi kuyithatha kwakho ubonile ukuthi hayi labafana ade bengibamba inkunzi bekunoqinisela phakathi ngimbonile kodwa angifunanga ukumkhombisa ukuthi ngiyambona ngoba bengabazi ukuthi baphetheni ngoba abanye abantu banale information ukuthi abantu mebenenza into ebhedayo like uzomkhombisa ukuthi uyambona mhlawumbe mebephethe into elimazayo abanye bakujumpula ngempela professor complain yena uzoba iweakness nomuntu asiqede nje ngayo same thing like lo mfethu lo ebekuthiwa PS obedayisa ochocolate ngiyambona lo ohlala PS kwenzakalani ndabake yabona yena professor mfethu lo mfethu wabane party futhi namasalon lawa lapha Queen Street agcwala khona kakhulu okay futhi PS unokuyifikela nje lapho vele ngekhaza ntambama uthola ukuthi vele khona labantu abahlala nangakubo ukuthi bahambisana mase behamba bo kanjalo okay futhi ngigela amajita ayavala lapha fanele yonke into engaphakathi kuhlaliswa wonke umuntu ongaphakathi ngesisu
kanti uPS uzothi methi inhla elele phansi ngesisi kanje ethi melungu uyazi uqobo ukuthi ufuna ukubuka ukuthi uba mhlambe lapha kanti abantu abaziyo tela hlangayo novela wabiza igama mawusibani bani nawe nawe sibani bani wambiza ngegama nawe sibani bani mfowethu ngaze ungilalise kanje nami yabo lo ambiza ngegama akuyena professor owasheshe wadini abantu abasheshe badini laba behambe naye kodwa mfethu yambona lo muntu lo yamuza ubuthindi lomuntu mfethu omshayela umuntu ubuyena umuntu osibangela corruption kanjalo nje bamshaya nje wathula futhi waqhubeka futhi bekhuthuzela abantu buka yena ngoba ethena uthatha like umuntu amaziyo ngeke menze intimbi kanti yena akacabanganga ukuthi lesina abayenzayo bayenza endaweni ekephi oqala akhonela ukushinda amazelelo ukushinda akhonela ukushinda isethekwini and secondly labantu laba balele bonke la is not like ngoba kwamajita lawa abehlele emlazi is not like bonke nje labantu abalele la ngezisu akho ngisho yedwa olanga phakathi esaluni omunye obazi njengabo kodwa bakwazi ukuyibamba yena ngazi ukuthi wasithatha isibindi sokuthi emmemeze ngegama embone futhi ukuthi bayasebenza hayi mhlawumbe ukuthi mhlawumbe yena umile yena lokho beyifakene izinto uyabona uyabakhuthuza abantu ngitsebelele ngezisu la uyabakhuthuza belele phansi ifoni yakhishwa ibeke eceleni omunye uyilokho ethathe efaka ndawonye nje amafoni imali wallet ifakwe endaweni eyodwa balele la abantu yena usuke evusa ikhanda uthi awunawo sibani bani sokuphoqeleka ngempela ngoba lamajita lawa ahamba nayo lomjita isuke etshela lamajita uthi mfethu complain ake lo yasibopha lo muntu yabo nje ngoba sekumemezile ngegama ngalula futhi ukuthi sibophe lo muntu ngoba futhi uyasazi abo nje bebiza wena ngegama showcase noma ngasibiza thina ngamagama showcase nje bebiza wena ngegama makutholakala so seku easy kuzoba easy iyahlangana ufakazi weakness iyahlangana ungena ngaphakathi ekhindini cabanga lo amjidi indlela bephila ngayo abantu abaningi bakhala kodwa phela ukufa komuntu professor kulula it's easy kakhulu ukufa komuntu just a second cabanga ngoba lamjida bengagangi beyidayisela nje idayisela ama PS ejokela nabantu besena neteam lakhe PS yabo kodwa umunye umuntu umabe uthi uyamtshela ngokufa kwakhe wonke umuntu uba surprise ukuthi hawu awukhambi lamjida si why khona naye la ka project khona abantu khona kwasho ukuthi labantu abazorobha lapha uyabazi wasuka mmemeza ngegama oyedwa yona inkinga ke yenza ukuthi begcine futhi ngangikholwa ukuthi mhlawumbe laba fethu babemshanga inhliziyo ukuthi bambulala ngempela mhlawumbe nje like ucasuka nje yabo lonto kodwa wagcina kwenzekani imed ukuthini naye wesenzile into errong ukuthi babemeze emmemeze lo mfethu ngoba yena kufanele at least eme ngokuthi ngizombona lokushini ngoba ifoni yami ukuthi bangiphucele nami uphucele ifoni yakho uyazi ukuthi uzombambela lokushini futhi naye mwenza kanjani uzokujabulela lokuthi yawo ukhombisa ukusa ngoba ngempela omunye kutshene 99 uthi ami bezokubulala ngempela and futhi usizile wathula wangibuka so manje ibuyela lapho le nkulumo yakho yokuthi elokushini manje mhlawumbe umuntu ubanje inkunzi yakubona ukuthi uyakwazi vela athule ethule umuntu uzombamba inkunzi ethule like uzothula phela ngoba vele uhamba nobra bakho yabo lonto kodwa ukubonile uyakwazi professor engakuba okay uyazi vele ukuthi lamajita uhamba nawo ahlale around ngakhona around neyodwa kodwa uyazi ukuthi lamajita ukuze kube lula ukuthi wabambe kufanele uqale ngawo lapho wena usuhamba usufana nomuntu uzohamba ekhomba thina sibizela ngenombolo inombolo ayivuma ukuthi qondisa umuntu isigebengu thoma lipholele ezandleni fanele ubambe lishisa lipholele esandleni ngayo lento usuke isiyenzekile into usuke yenzekile nje noma kuthiwa yini professor kodwa usekwenzekile ukuthi wena ukhombe noma ube ne-information uzoyikhipha ngaleyo nto eyenzekile isigebengu asiyenzi lento ngafika iphoyisa endlini professor Sosewesville mhlawumbe uthola ukuthi uzothi mhlawumbe uyadlula ezokukhala ifunda endlini kodwa engayiboni ukuthi iphetho ba edimefika evule ngene ngaphakathi kwemaster ngene ebuza endlini madoda azi ngithe ngiyadlula la ngezokukhala ifoni ubani ifoni la madoda animkhombe thoyi babe uthothi baba uyazi for uzwe kahle ukuthi bekuyifonde sure kodwa uthothi uyabuza endlini phika yonke indlu yabona ke ithini sigebengu
singashaya professor singaze sihambe siyohlaliswa emakhulukuzo kodwa ngeke sikhulume ukuthi uba futhi kokunye sibonile ukuthi uba udephethe ifoni futhi siyamazi sihleli naye la endlini kodwa ngokuthi enombolweni into ayiyona enombolweni akulula ukuthi singamceba kunalokho singagcina sifela yena uzubona ngiyabona abanye abantu inombolo abawazi ama disadvantage nama advantage akona kubona nje bathanda nje ukuthi yes ukuthi mhlawumbe umuyinombolo uyahlonishwa wathi abazi ukuthi le nto professor nayo inembandela yakhona engakubi kuveza ubala umuntu odenganasi isibindi noma into eyigwala ngoba mhlambe wena professor obungayona inombolo ungazazi into senombolo wena ngeke ufele wena ukuthi ngeke ufele wena icala lomunye umuntu umbone kahle lenze kodwa ngokuthi wena ungaphezulu kwena ngenombolo uthi manje usuzofela yena wena ngeke uyingene into oba yona inombolo usengeke mina ngenze lonto sengaze ngishawe mina ngizokukhomba nje mina kanti thina nje besinombolo professor ngaze kucaca kona ukuthi ubaba nawe uzuyabona ukuthi hayi ngempela abayazi lento noma hayi bafuna ukumkhomba lo muntu kodwa indlela sesibapanishe ngayo still abathatha ukufaka lapha na 30 days uhlelo wedwa endlini nakhona uma ungasixoxela ngendaba yekhulukuthi weke wangena ekhulukuthi kuyinto kanjani because kuthiwa abanye ababuya sebehlanya khona ekhulukuthi ya professor kufanele futhi professor kukunye kufanele uthuthi umqondo lapho usuba nokuhlumezeka uthi indawo ndawo professor kahle mungena nje kuyona uyayibonela nje na ukuthi hayi la yonke into enje la for mina akudingeki imngane la kudingeki umuntu ozoxoxisana naye futhi nje ubusuku uvalelwe khona ingoba usuke kahle amaphoyisa nawe usofuna ukubuyisa kahle ingqondo uyibona ukuthi lento kade uyenzile wrong ngoba ekhulu ukuthi awuveli uye ekhulu ukuthi yabo ekhulu ukuthi uyiwa ngento ezithizo usukuzenzile like uzobanjwa namafoni ema-sectionini like uzoshaya iboshwa uzokwazi iboshwa like ufatha nabantu like ubanjwe nemali yabo izona zinto ezigcina zi-end up uyohlala lapha ngoba lapha one room indlu 1 nga-1 uhlala wedwa unombhede wakho mungena nje kunomqingo omngako wamabhayibheli ukhetho olithandayo ngoba futhi ayikho enye into ngaphandle kwa ufika udla ibhayibheli lapha ungaliziba u-first day ufika second day third day kodwa lesi 4 showcase uzoke uthi la uthi ngibheka ungafundeka yazi lapho usuyalithatha uyakufunda yazi mhlambe ngesimo sokuthi professor mhlambe la emakhulu ukuthi uzohlala isikhathi eside yazi ugcine sekhona nezinto usuyifundile ngempela amavesi athize nathize la ungabona abantu bephuma baba abafundisi sokuphoqa professor cabanga le muntu uyifundisa yena na amabhayibheli amqingo la ayikho inhlobo engekho ayikho itestament engekho futhi indoda iyabuyisa ifaka ubhozi ayikade isigijimisa nesibhamu iyabuyisa umfundisi hawu ndoda ingobani usihlale kakhulu nalento ebona futhi naye ukuthi asikho isidingo sokuthi ngalo ngiyihlupha ngezinye izinto emqondweni nayo into engibhekene nayo nayi TV yami liyamkhanda nomuntu eBhayibheli uyadlala professor ngaba kulona iBhayibheli ngaba kulona iBhayibheli uNkulunkulu ngaba kulona uhleli nalo lomqingo la professor ayikho enye into okuchitha ngayizungu ayikho enye into okuchitha ngayizungu even lo muntu lama particular usuke eniphakele khona lapha emakhulukuthi isho isikhathi sabo sesila ikhanda kuwena ungasubukanga isikhathi akulungile professor ukuhlala wedwa ugcine ungathini ugcina ucabanga kakhulu ngokuthini la ukhona ucabanga into iphinde iphelele futhi lapho even noma ufisa ukuthi okay is like ufisa mhlambe like ungafika mhlambe iphoyisa ezokwazi uku-understand ukuthi baba ngicela ukwazi ungithengele ugwayi ufihle kanjani akungeni lutho professor uyabona nje ukuthi yabona even ungena nje kuleya ndawo stress nje sakhona sisodwa ungena lapha emakhulukuthi ngoba uyazi ukuthi yabona-ke la ngisayo decide ilonto ukuyinquma kodwa futhi ungekho lutho ngeke ukwazi ukuyinquma ngisho uthanda khohlwa yonke into nje efuna usebenzisa la ufuna amanzi ala itholethe lakho yonke into yakhe nje ila ibekiyo nje yonke into yakho nombhedo bese ube lomqingo kwamaBhayibheli futhi uzoyisholo wena futhi ukuthi ukhetha lephi mhlawumbe futhi ungagcina wafunda wonke isimo sokubhoreka professor besikade ngiphazamise noma kuphazamiseke sikhuluma ngendaba ukuthi kuyinto enjani kubazali nomndeni
ukuzwa kuthiwa indodana yabo iyashawa lapha emgaqweni. Hey Professor. Baphuma mhlawumbe bezolekelela. Hey Professor. Noma ngoba umphakathi ngicatha usuku ungalawuleki. Yabo abanye Professor abanye abazali. Yeah. Okay, uyezwa ukuthi ingane yami ithiwa ibanjiwe endaweni ukuthi iyashawa, ithiwa ibanjiwe. Utho mhlambe na olethi lakho belikade lizwa vele insuku inthiwa ingane yakho ngathi iyasoleka nayo ukuthi ngathi yayikhona ngathi igqekeza lapha nesitolo esukuthi nokuthi ebusuku yabo ngathi iyasoleka usuqinisele ukuthi ngathi nayo wayekhona. Uthothi vele olethi lakho linayo clue ukuthi now one of the suspects. Yabona mase sifika leso sikhathi thola ukuthi mhlambe okay nana abangana no accusing bathathu. Yeah. Nenza lento. Okay. Lawo uthu sebebanjiwe nezinto and futhi bayasho ukuthi nawe wawukhona ukuthi wena bebengakaze bebambele uthu kwena. Yeah. Mase befika nje bezokuthatha behamba nawe like usuyashawa endaweni mhlambe like sebenza abazali bakho. Umzali vele uprofessor ngokuthi vele uqala wakho usolwe inhliziyo yakho yabo leyo nto uba nalokho ukuthi ingane yami ngazabe iyona ngempela noma kuyona yini angazi ngenhliziyo yakhe ngaphakathi ubusuke ibuza lokho na ukuthi ngasabe ukwenzile ngempela uSibambana noma bamqambela amanga noma bayamqambela ngoba bemazi umuntu ogangile noma abo leyo nto kodwa ngobe bhema kodwa ioledi amanye ama-oledi professors zenze njani uthi noma eseze uthi uyashawa endaweni ukuthi esuke ehambe yekhona mefika khona mekhona uzokwazi umunderstand into azofike mhlambe efuna ukuyikhuluma nabo ukuthi okay vele kade bemsola kade bemsuspect ukuthi uyena njengoba senimbambile angimphikeli mina ngumzali wakhe impela nami ngiyamazi vele ugangile njengoba ubhisebhema lezi zinto zakhe kodwa ngithi mina mengingambulalanga kulungile engayifela izono zakhe ukuthi futhi uyena kodwa mengayena kuyoba buhlungu la kumina lokho ebehamba ngomzali ngishina hayi ukuthi mhlawumbe uyakulahla professor wena osuke ususala ezandleni zabantu obonile umbona umzali wakhe eflathela ngokweqiniso esuke ngeke enze lutho futhi mhlawumbe ekade kwasekukhuza uyayibona lonto yini esuke ifika ekhanda lakho nemicabanga yakho ngesikhathi ususala uma wakhe ephenduka ekuflathela vele kuwena professor kuzoba khona ukuthi awu uma uyangilahla kodwa umuntu ocabangayo professor phela uyisigebengu professor is not like ubugebengu nje kunezigebengu ezi-intelligent kakhulu futhi emqondweni professor engokuba okay uyabenzela ubugebengu kodwa emqondweni uvulekile ulayithile kunezinto awonje like mina professor ngiyazenza lezi zinto ezibhedayo impela ngiyazenza kuphiki ngiyazenza into ezi-wrong kodwa angisilahle isimilo sami professor ukuthi I'm a person, I'm a human being ukuthi ngumuntu noma ukuthi kwenzekalani empilweni yami kanjani kodwa futhi angiyinikeli angiyilahlile hayi ukuthi sengitshela ukuthi hey singibhema isikhathi eside lento impilo yami nje futhi fact angakalahli ithemba I still can make a change liyabona leyo nto professor fana nawo lento oyibuza ukuthi already myself flathele yabo umuntu oyithemba uyazi already selilamlele kangaka endaweni uyazi sengikhokhe kangaka ekhokha and futhi mhlambe labantu abakubambile uyazi nawo already mhlambe ukuthi labantu abakubambile bayinkinga kakhulu it's just ukuthi yena ekubakhombisa ukuthi ubonile ukuthi ingane yami ishawe yini abo lokhu sekenzela ukuthi anything kona happen uyazi ukuthi fanele eyekuba yena abo nje befika nje ezoqalaza la ekhuluma mhlambe noyedwa eceleni ukuthi mhlawumbe uthi bonke abanye abafuna ukumlalela umanga ukuthi hey wena mama vele uhlezi uyikhulumela ingane zakho vele uhlezi uyikhava yabo leyo nto kodwa ethi hayi bengingazili ngizomkhulumela angingoyi ngoba ngimkhulumela noma ngimkhava ebengizokubuza ukuthi ngempela senitholile ukuthi uyenathi hayi sitholile ukuthi uyena bayasho abangani bakhe ethi already hayi kulungile kodwa mina ngingambulalanga kube ngiqedile mina ngingambulalanga kulungile ebehamba vele professor okuningi ukuthi ngamkhulumela engaze ibize namaphoyisa akusekho ngokuthini lento leyenzekayo njengamanje siyenzeke kaningi inganeni yakhe and kokunye uthola ukuthi usuke eyikhulumela kokunye kodwa kulokhu nawo vele waphela amandla ukuthi ngeke ingane yami ibanjwe kathathu kulandelana ilokhu isola ngobugebengu ingabenza ubugebengu futhi ngempela uyenza lento and naba nabangani bakhe melahlwa abangani bakhe nizomphikela kanjani uyiolidi lakhe elahlwa abangani bakhe abantu abawoshuni bakhe abantu ahamba nabo abantu ayenza nabo izinto mekusho bona uthi hayi oledi wayekhona ngempela uqinisele sasinawo uqinisele sasiqhekeza naye
Uthi kokunye ingane yakho usuyibhekele wayibhekela. Abangani bakhe befike bemlahle. Uthi why ma ungamphikeli ma. Ithini sasihamba naye. And uyazi ma already uthina sabangani bakhe siphila naye. Ngesiqamba manga. Naye wayekhona. Uphike waphika wena already ukuthi phela ukhava ingane yakho. Egcineni yazi lapho uyadangala. Ngithwaye ke nomzali wena prophet uthi lento isiyenzeke kaningi. It's not like uyakulahla. And futhi abona amagama sokukhuluma ebantwini ukuthi mina ngambulalanga ngibe ngiqedile. Usuka yabo lapho usuke bakhombisa ukuthi it's not like uyamkhava noma uyamkhulumela noma kanjani. Kodwa meke ukuthi ngempela ulenzile iphutha. Akajeze meke ukuthi ulenzile iphutha. Kodwa meke ukuthi akenzanga leyo nto. Uyajeza ujezela into angayazi. Kuyoba buhlungu lokho kuyena. Kodwa mina ngambulalanga ngibe ngiqedile ebehamba lapho. Ngoba ngeke kufane professor nomuntu oqala ukwenza icala elokushini la kubanjwe iforum nomuntu ohlezi ebanje amaforum. Yabo umuntu ohlezi ebanje amaforum. Iyakhathala neforum. Even na iforum iyaqhubeka imshaye kodwa uthola ukuthi even na isikhathele iforum kumshaye. Even ukumbopha sebekhathele umbopha umembopha bathi sine jele siyakhishwa. Enkantolo thina sikhishwa mahala. Ngokwabona nje uthi uyiphara ushayiwe usulimele. Vele akulula ukuthi umuntu ungambopha ehlala isikhathi eside ejele uma useniqale namshaya. Ngoba nawe uzoqala ngithi dokotela nje ebhizi naye uzombuza ukwenze njani la ngashawa abantu kanje ngeke egqamise igama lokuthi ngangishontshile ngishawe efuna uzokhuluma indaba ukuthi abantu abangishaya kanje bengisola ukuthi nokuthi dokotela uyabhala phansi yonke into. Omunye sekubuza ukuthi manje ucabanga ukwenza njani ngalabantu abakushaya kanje. Awufuna ukubabopha? Ngifuna ukubabopha. Kushayela incwadi enzima ukuthi nje le ncwadi umuya nayo police station bafike befunde kanje laba abase police station same time kuphuma iveni ukuthi ayolanda labo bantu same thing lento esanda kwenzeka lapha eBray. Yeah. Ngathini elinye iphara nje leyihambela nje sekukhuphuka ama stepisi la. Shuthi labo sigadla abo bebeshaya nemithi labo baxoxa imithi lapha eBray amamponde. Shuthi amamponde banenduku mebehlangene bamagwala uma bangawani. Abona ke bona bathatha cover fana no drive amagwala ukuthi mebendawone behlangene basenze insizwe ebhidala. Kodwa meyedwa uzefisa ngazi ukuthi ngangakubona mhlawumbe kwenye indawo medlule ngoba usuke ngazi ukuthi wena mhlawumbe usana le grudge ukuthi mhlawumbe bakushaya ireke bekushaya into engekho kanje. Kodwa uthi noma usumbona nje wena yabo lo nto unganake kodwa uthi yena indlela enza ngawe uyambona ukuthi afuna ukuthi uzumbone uyaboza lo muntu uhayidela mina ucashela mina kanti wena usekho kulo mqondo loyo. Shuthi na professor leli phana liyihambela nje lekupela itepisi la sezophumelela phezulu la khona ama TV. Yeah. Okay shuthi amamponda ngazi noma efuna ukumphathisa something yini yabo lo nto noma efuna ukuthi emthume kwenye indawo khona kodwa around la. So efondini yabo uyahamba usedlulile kona yabo shuthi konke abangacanga ukuthi konke abafuna ukisho kena usinawana so emfondini izapha esimephenduka so wena kalokho izapha azithi lo mthitho angiyena umfondini mina ebeqhubeke yazi wezwa ngenye into la professor ummesi cabanga bamkwazela into engekho ngikwazela nje ukuthi umtshenele ukuthi angiyena umfondini mina waqhubeka wayambela umthitho wezwa nje susho la ummesi kanti abokusho kwakhe la ummese mfethu uyamlimaza ngoba even namanje omunye umsipha la esandleni usebenzi kahle. Kanti lo mthitho uzolayitha uzovela esibhedlela. Mefika esibhedlela sichaza sonke isitori. Bembuza nje obade ngisho professor. Kokunye udokotela uyakubuza ukuthi ufuna ukwenza njani nje ngalo muntu okwenze kanje. Usuke esho lo mthitho uthi ngiyababopha. Kaphela umthitho. Usuke hambe police station. Mefe police station buye namaphoyisa. Mase buya namaphoyisa. Okay kuthiwa bakhombeka. Okay uyabafica kade behleli naye usafica labade behleli naye lo owenze lento akekho kodwa ngokuthi vele bebeyenza behlangene labantu uvele ukukhomba lababanye abangakekho umuntu okuyena lo wamgwaza ngempela kodwa laba bebehleli naye lo wamgwaza ovela waqoqa bona kwathi hayi nalo wayikhona nalo wayikhona nalo bathathwa bonke kumanje nje bambe inkantolo lo mjide nje unakho ukuthi nakho ukumbona ngitshela ukuthi akade enkantolo kanje uthi sebeqalile manje bayamncenga sebetshene ngisho sisibabo bale ko Eastern Cape ukuthi abeze nemali bezoncenga leli phara ukuthi alisule icala
manje into eyinkinga ke na CCR abasavuma ukuthi siwasula amacala ngoba bayazi ukuthi siyabribe sipropa ngemali eyi sekubukhuni icala usucishe enkantolo usuye enkantolo professor manje uyocisha icala ufuna i-ID yakho nalo muntu lo yonke sekube nje into eyiningi edingakala uma uzocisha icala kusafana seqaleni ukuthi like uzobuyela epolice station uthi hayi sengiyamika ngisambophi manje what about idokotela nje beselibhalile usebenza ngakwa-boys petrol estate. That's why nje manje nje sebekutshena ngathi uthi hayi usufuna ucisha icala uzofuna ukutshena enkantolo usukulecala ukhumbule ukutshena enkantolo uthi hayi icala siyacisha kanje and futhi wazi ukuthi kusazoba nembuzo esazokubuza yona enkantolo esazokupanisha nje ngokubuza yona uthi lapho ugcine mhlambe lapha ugcina nawe usengcupheni ufakwe engcupheni ngempela ukuthi nje ukulicisha ke leli cala asifuni comment emva kokuthi ucishe lecala usitshela ukuthi wena sekwenze u1 no2 manje uyasola ukuthi ngenze ukuthi ngitho niso decide nje ukuthi ufuna ucisha icala ngabe sasibuyela ke nama comment akuphele nje kanjalo abo nje lelo phara manje iprofessor liyangibuza nami ngiyalitshela ukuthi ayazini mfethu wena hamba uye kini mfethu xoxisana nabazali lento ngoba lento idinga abazali ukuthi bekukhokhela imali kanjani kuyofuna unabazali bebe khona ngoba ngempela wamlimaza la umbuzo manje ubuye uthi shuthi kubungozi ukuhlala emgaqweni ube seyidakamizweni makwazi ukuthi kuvele kusuka umuntu nje akugwaza kwazela ukuthi uzokhubazeka professor ungenzeli lutho kunabantu professor bekuvuse ngenduku uyilalele ekuvuse ngenduku ukuthi badakiwe ala ko prayer center bebuya baphuma ngala emabhasi sebedakiwe banifika mhlambe nilele no sinawana kodwa futhi nabo bathatha amachathi mebebona mhlambe niba u2-3 bona mhlambe bawu7-8 bazongithatha amachathi benifuna mhlambe ukuniphumba nje ngenduku beniphumbele nje ukuthi amapara mhlambe before bakababanjwa inkunzi amapara noma khona mhlambe seke waxayisana nepara isibongo sezoskipha ngalabo ababona ngaleso sikhathi which is wrong umuntu ongabonanga usuzoskiphela ke nesibongo nilalele professor qhamuke nje abantu amachithi mhlawumbe ngicela nibaleni into engayazi swafana kube ngathi contain izinto nezangalutho niyasukelwa nje ukuthini namaphara nanokuthi ke abafethu amaningi bafike bona abanye abantu bese funa yena ukukhiphela ilontuzana komunye umuntu which is wrong ngoba phela lo muntu akenza ngalutho ukuthi uyiphara yes uyiphara kodwa awumazi ukuthi yini emhlanje silethe nje obeyiphara ngoba iningi labantu bacabanga ukuthi like ile thina fethu suke imndeni ne right fethu siyazenzela nje ukukhuthini bakhona vele abakanjalo professor basuke emndeni ne grand kodwa bakhona futhi nabasuka empilweni enzima ezidecide bona ukuthi ongcono kuyihambele ngiye leThekwini ngoba vele nosibani bani baseThekwini bayaphila and futhi ngihlezi ngizothiwa hayi ba right bayaphila baqhubeka nempilo nami ngeke ngibe nenkinga nami ngizofika ngiphile kanti ngempela umuntu uthola ukuthi unenkinga ngempela professor especially omamncane yabo omamncane bavu hayi yabo omamncane yenye into ngiyakutshela professor yabo nje izolo ade ngisebenza udaba lomunye umfana owathathwa intandanene ethathwa omunye umndeni manje lo mndeni usumlahlile sibhize manje sipequlula indaba yokuthi wayekade esukaphi manje kukhulumeka indaba yokuthi kuzoba nzima ukuthi kutholakala if ingane yacoshwa ngoba kuzongala izingane ethiwa icoshiwe emgaqweni and imost yabantu abasemgaqweni bahlalile ekhaya intandane banokukhuluma ngehome imost yabantu abasemgaqweni banokukhuluma ngehome abanawo uthola ukuthi umuntu ophelele emgaqweni onongenalo emumva ngempela ongenali kubo ngempela sure lena thing ngisho professor omunye uthi uyafisa ukuyeke iwunga kodwa manje even eseyekile iwunga ngizodlalaphi njengoba mina ngafika la eThekwini ngiphila lempilo kanje like umuntu nje ngoba khona bakanjalo professor uthi okay ukhulele home lezi indawo lezi kuhlaliswa khona mahala abantu kanjalo lezi government la uthola ukuthi after that mekuthiwa uyasuka lapho akazi ukuthi uzoshonaphi thuthi omunye ucindezelwe ukuthi ubhema ama drugs okay ufuna ukwayeka ama drugs ekhathele yona okay uzowayeka eqede uzoyapi uzophilaphi uzothola umndeni ngoba kanawo
uzabona leso stress simudla engakayeki siyamudla nje leso stress uthi yes I can do it ukuthi ngiyeke lento kodwa mengiqeda ukuyeka lento ngizophilaphi ngizohlalaphi ngoba phela musuyeke lento uprofessor uyadinga like into efana necounseling nje yabantu ukuthi okay yabo sibambane sajabula manje suyekile phela lokho nje yabo lento bekukhulisa ngomqondo uthi abona ke manje usungazama ukuthi nokuthi sibanibani usangazama u1 no2 no3 nje yabona ke futhi ungabusalahle themba ungabusababo bakutshela ngezinto ukuthi lalela yabo ngoba uphemela izinto wena ungabusahlala nabantu ababheme izinto kanje nabantu abenze kanje nabantu abanokukhuluma izinto kanje nabangani abakanje uzothi abantu ophila nabo abazoloke bekuyala ngalezi zinto ezinjalo manje ke professor umuntu like wathola le home anti mhlawumbe uzobhema ama drugs ugcina uphuma kule home uhlala eminyango okay uhlala eminyango usufuna ukushintsha impilo uzoyapi yabothi lento stress singanani uzoyapi okay home la ohlala khona awazi ukuthi wena nawe wacoshoba kanjani kodwa uyazi ukuthi uhlala home okay ngokuthi home ubusuqalile usubhema ama drugs mhlawumbe watshontsha nangaphakathi waxoshwa mhlawumbe yabo okay ibona abantu mhlawumbe abangaba neclue ukuthi okay njengoba uhlala la ngaphakathi usufuna ukushintsha impilo right grand bona abangakuzamela ukuthi bangenze njani ngawo ngoba vele bayazi ngawo nje bayakuletha la okay usuphumile ke manje kule ndawo ehome usufuna ukushintsha impilo uzokwenza njani onabazali unabani unahlobo unabani uwena bakhona professor hayi ukuthi into engekho le into ekhona yeah bakhona umuntu owuye sure ethi makutshena ungakholwa ukuthi mina program abonje bangihlela eThekwini angimazi baba ngike ngizwe kuthiwa usisi wami usendaweni ukuthi kodwa nakhona abantu engathini abasibona ngalesikhathi sisasanda kufika nosisi wami la eThekwini noma sisasanda kulahlwa abazali umuntu wasithatha sonke nosisi wabona so kanti kini usisi namo manje lo muntu usenokungitshela usisi wami usenokumbona endaweni ethize fana noma ncane mancane Stepesini intombi emlungu lo mfishane wafika walahlwa ingane la eselwe ingane akana mumva kana phambili uphelelela emgaqweni hayibo professor ungayisho ngitshela isiphambili serehab le lot ehambile nje umancane akana mumva kana phambili fana nje nesilwane wakhulela emgaqweni khulele ehlathini ngitshela isiphambano uNkulunkulu hayibo professor mina ngitshela ukuthi mangifike ngapost umuntu la bayavela bomndeni wakhe akaze kuvele umuntu okuzokube namuhla akekho umuntu engimpost ungavela umndeni wakhe naye lo mfana ngithi mina bakhona sebefonile umkhondo phela umhlaba wonke inkulu kakhulu eMPTV wona yabo nje professor ngeke ngisho ukuthi professor yabo entweni eziningi la eThekwini yazi izinto ezirights ifethu ugovernment akayinaki yabo kahle professor lo msebenzi wakho emkhulu bafu lo msebenzi emkhulu bafu ngoba abanye abantu fethu ngempela yazi bagcina beshintsha bangaka abantu professor uyishintshile impilo zabo uwena awusizomuntu uwena wedwa akekho lapho umuntu mhlambe ufune kuye eminyangeni othize ukuze uyothola ukuthi uzokwazi uqhubeka usize nalabo wena ozama indlela yakho and ngicabanga ukuthi baningi kakhulu esibasiza bengakayiqali idakamizwe heavy then laba baseyidakamizweni inqwaba abantu impact nayo MPTV one iyisimanga ngiyakutshela professor mina ngihlangane nomuntu professor ethi bhuti wami kwinto engiyithandayo ukukhuluma ngayo yabo ngalesikhathi uyiqala lezi dakamizwa lezi yabo mengibuka ivideo yakho nje ngiyambiza laba bawu2 engibazala baba afanyana uthi omunye una9 omunye una13 uthi njalo bebona ivideo yami nje iphumile ngoba uyazi ukuthi into engiyikhipha yabo ngikhipha into eyiyona angiqamba manje ngikhuluma ngento ereality yenzeka empilweni yami hayi mhlawumbe uthi into engangiyibona yenzeke into yenzeka empilweni yami egazini lami uthi uyayibiza ingane zakhe ngisho ukuthi wazenzani uyayibize lalelani la yamuza uthini lo yabo into eyikhulumayo akaqamba manga angithi nambuka ukuthi unjani uyiphara kodwa uyayazi into yamfaka ephareni ukuthi waluza ukucabanga u1 no2 no3 walutheka ngo1 no2 no3 edlala abangani okusho ukuthi nani ngiyojabula abantu abami ukuthi
ningayitshela ukuthi ukonteso womngane emhlabeni khona ubayitshela nje ukuthi siyaphilisana mfowethu Mtethu umngane ile igama elimazi into ephumela ekhaya esikoleni ngoba umngane uyena umuntu ozokwenza lento osuke ekhaya uyicabanga uyishiye phansi ufike ulalele le azofika ekutshene yona ukuthini into vele naye anokuyenza ngekuyixwaye na ukuthi avele sibani uyayenza nami ngizokwenza nje ngosibani bani uzolokhu ngishaka kancane nje ngingabonakala kanti awazi ukuthi wona mnyango wakho na wongena loyo khulu uvulekile umkhulu kodwa bokuphuma ngisho imbobeni alidi inkulu imbobeni alidi embobeni ukuphuma kulento even yena alidi inkulu indlela abavuzi lo mnyango ukuphuma abafethu yangazi bithi awubona professor uyawubona sometimes kanje njengoba ngithi lento ikhuluma nawe ngaphakathi professor inhliziyo yakho nembeza wakho uyitshela ngaphakathi mina professor dithwa ungaboni all along ndiloko singaqala ukuhamba le program yakho ngokuthi mhlambe ngoqambela abantu amanga ukuthi ngiye rehab singiphuza imethadone ngiqamba amanga ngoba ngalesa sikhathi it's just ukuthi mina kwi TV kisuke abantu ngibatshena kahle kahle ngezinto ezenzekile empilweni njengoba nami ngomunye usebenzisa idakamizwa kodwa it's not like sengithi manje hayi sengiyashintsha manje sengiphuza imethadone manje sengihamba rehab manje why labantu mebehlangana nami ngeke bayibone lonto even mina professor ngihlangana labantu laba bebuka lama video lawo e-TV angibakusabe professor ukubabona futhi anginqene ngisho noma okay ekhuluma nami anginqene nje mfethu like ukumcela offerisha something ngoba ngiyazi vele ukuthi offeration kwami something mhlawumbe omunye ngimtshela saconga iphi imali ukuthi ngikwazi namhlanje ukuthi ngithole into yokudla noma ngilale shelter yabo njengoba ungibona lapha kuyishow nje ngumuntu vele nami usasemcabangweni ukuthi ufuna ngithole indlela yokuthi ngiphule ukudla ngiphume kulento kodwa kwamanje hayi ngoba ngithi sengikuyona iprogram yokuyeke phela nje bengicela ungisize ukuthi nje ngikwazi ukuqhubeka ngisurvive uphinde ulokho ngibona nawe nje ulokhu attenda nawe iprogram kodwa mhlazane sengi right mina sengizwe ukuthi okay yabo manje sekuyisikhathi sengiyifila nami futhi lento ngilapho ke ngebe sengibatshena ke ukuthi hayi ke bazalwane manje ngisacela mina ngakwazi ungisiza ngokuthi nokuthi ngoba manje sengimisele ngokuthi ngenze kanje ilesi sigaba mina professor njengoba ngithe ngizela ngizela ukuthi abafethu njengoba dusho nawe uthi abanye bayangibuza yabo ngizela ukuthi nabade bengicabangela into eziright ukuthi hawu kwanteni uqinisela uyoqala nini kanti kuyiyeka lento yabona ngoba okay even kuma video wakhe akukho la aqamba khona manje ethi useyekile noma kanjani ingoba ngifuna uqale ngilungise mina professor inhliziyo yami ngitshena kwami nedosi ke le indlela esibhema izinga lendlela esibhema ngayo yabo manje ke professor sengaqala ngishawo step 1 step 2 ukuthini manje sengiyayifila ngisho mina ukuthi okay even ngivuka ekseni manje kusefana naseqaleni ukuthi ngithi ngivuka nje ngibe ngihlaya sengifuna lento la ngiyakwazi ukuthi nje ngivuka ekseni professor mhlawumbe ngize ngiqala ukushaya ngo11 kodwa khona umuntu othi mevuka professor mekwaphela 2 hours engabhemeli uvele benye into omunye uthi alifica iphala lilele lapho yini khathela amajoint omzimba arrest khathela amajoint manje ugcina sizakale ngokuthini manje ukuthi akanayo imali yokubhema yabo njobe ezolala professor uzolala mephela ubuthonge phaphame evuka uyosizwa ikona ukuthi mhlambe unabafuwa abaphila nabo kodwa nje mesevuka abo muko walala ushawe arrest uyalala ngosukhathele umzimba futhi yabo uxeka kodwa bona uvuka khona mhlawumbe uzoyithola ipower ya 30 minutes ukuthi ukwazi ukuvuka mhlawumbe uye la ongayakhona uyocela khona noma uye kulomuntu onithenga kuyena ukuthi mhlawumbe uyocela imeshel skiff ngoba unalutho yabo le power 30 minutes kodwa after that ngaze kuphela usuku lonke bafu professor ulele ulokuhleli kanje ngingahambi ngenzeki lutho kungadleki ngenzeki lutho ukuthini arrest idila namalungu omzimba nanomcabango ke ukuthi nengqondo yakhe lokho ikutshela ukuthi uqalekile konje wena uqaqile uzoqalela kakhulu ke ifana nanto ukuthi uyaboshwa mina professor ngithi ngene jele nje mengingene reception nje ngiqeda ukwenza ikhadi iblue card
ngitshena ngisale reception ngithi ngidla first slice lo ola ntambama mesibuye enkantolo ngibe ngitshena ukuthi ayike phelile mina newe yabo nje ngaqala nganyuka iramp ethi uyibunga nje angisahlangana ngisho ngayithola professor ngisho ngawafica amajita angizwana nawo mhlawumbe ukuthi anayo indlela ukuthi babheme bona mhlawumbe bangancintisa shayani bafethu mina ngizama ngogwanya insamo kusuku lokuqala professor ngifikile section ngicabanga ukuthi ngifice iyabhenya kodwa ngizitshene mina ngaphakathi manje lento ukuthi ibhenyo nangaphakathi uyayibona ukuthi ibuyisela isizwe emuva ngoba phela mangathiwa mhlawumbe ayikho lapha ngaphakathi ijele ngempela singasho sisiyamlungisa umuntu akusekho ukulungiswa ijele mawuthi neungisi iyatholakala ngaphakathi iyatholakala impela professor kodwa iyatholakala ukuthi ayibhenyo noma bhenyo umuntu akaba ngaphakathi uqala nje laba benombolo aba semagunyini babaphezulu yabo okay bona ukuthi vele phela ijele futhi kusuke ibona suke berula la ema sectionini okay bayebhema ke lapho bese uba nalabo futhi ukuthi uyaboshwa une backup eminyango yabo unamanye mhlawumbe omunye unentombi omunye abantu ade sebenza nabo isipanini uyakwazi ukubafonela bemsendela imali yama airtime ngoba yonke into ejele professor inyuku phela oboshelwe nobosho uqala nqa uqala sesiboshele ispam ngiqala ukubosha professor ngabosha esikoleni hawu qalanda ngaphosa esikoleni awusilandise kwakwenze njani futhi lapha nesithatha sona ispam ispam wena ukhuluma ukuthi wasithola kade kubula umuntu eduzwa kini noma kuwena hayi mhlawumbe ayangimina ngoba mina bese ngishome esabanjwana esikoleni umngane wami wehlala ohlange wasithenga ispam kwasho ukuthi ubaba wakhe okay kubo ungathini u4 room manje ulala ngaphakathi naye nabantu ingane zakubo bo ulala ngaphakathi ukuthina ama room amaningi ayike outside building mhlawumbe la kuyona njengomfana yabo belala ngapha manje uthi mina behambile mhlawumbe like isesikoleni uyasaba ukuthi mhlawumbe ubaba wakhe nje obenokusala sometimes ngoba kushayela ama taxi epequlula mhlawumbe mina uthi ubaba wakhe akafuna ukuthenga ama plate ko rank uthi uyabuya uzoshaya ukudla kwasebenza mhlawumbe uthi usiyachecka lapha nalapha ke yabo le nto njengomzali nje ubaba nje okay uyayazi nengane yakho sibhema okwane nensango nje mhlawumbe uthi iyachecka eroomini yakho uyesaba lokho uthi uzosibona wenze njani mfethu wavele wasithatha wasiletha kuthina sinalo mfethu khona mina mfethu thumthuko bomngani wami yabo kubo nje opposite kanje njengalapha eShaka John nala kukanjalo lo mfethu shuthi vele kube into athi izohlala kuthina nalo mfethu kodwa njalo ekseni mase sihambe sesikoleni ufuna ukuthi sisiphathe sifuna ehlezi sihamba naso ngoba kuthanga khandeka izitori besithathe nathi emadladleni ethu la sibeke khona ngoba manje ispam enye into yabo lonto izwake professor okay shuthi sijwayele ukufika naso kanti khona sis Emil umuntu mfana oyi prefect wayi prefect classini nomfana shuthi unakho ukubona futhi ukezwe futhi kuthiwa sina siphathile kanje esikoleni yabo kodwa hayi ukuthi ukusikhipha yabo sibukisa wonke amade Thothi kwenzeka one day nje abanye bayibona ngale ngathi siveza mhlawumbe emathole siyabhema yabo mhlawumbe sasikhipha sasibeka nje siyayixoxela kanje abasibona ukuthi awu uqinisele abana nesipam sizompimpa iprefect yaseklasini lamba la vele hamba nje lobisi tishomkhulu lamtsheni tishomkhulu ukuthi uqinisele uzongibone ispam esikhwameni sakhe and futhi bafikile abangani bakhe bafike basithatha ngebreak sesiqediwe ibreak basibuyisela futhi kuyena mangasuya yena manje usifica kuyena hey awuthishomkhulu ngoba uthishomkhulu kwaku Mr Madonsela ngangifunda esithabile suke bamlanda ngempela uyafika sanibona class ubingelele class yebo singamthola umfana ethi uqinisela Zungu na yaza akekho wangikhomba mina ngayibhamisela mina isandla ngathi hayi mina wathi mfana wami ngiyakucela uthathe lo bhaka wakho usibuyisele isihlalo sakho bese uzala kumina sambe sithi uyala lapha staff room uzokubuya khona manje abona ngathi ngisithatha neprofessor sikwami yangifikela lento thawo khona sesipimpile sishomkhulu ngibiza kanjani mina ngibize nesikwami
wazini isikhwama sami ukuthi kunani lapho njengoba ngithathele isikhwama indaba ethi cele noma ubani ekugadela isikhwama sakho sambe nawo staff room wathi yena thatha lesikhwama sakho uze naso sambe hayi uthatha strong cha uyasibona futhi sihleli kanjani yini akukho ukwenzani professor yabo akukho ukushona le nale angisonge isithatha ngempela ngisongihamba mesifika nje staff room ethi hayi oyivulele wena uyikhiphe wena lento yakho futhi alo ngishona le nale ngoba vele ngiyazi professor ukuthi yabo nje usemkhulu indlela enza ngayo usetsheni unolwazi olugcwele mhlawumbe sekuphelile 2 weeks sifika naso lesibhamu esikoleni ngisho ukuthi khona wasibona kanti shuthi lento usibona mhlawumbe uyasaba thina mhlawumbe ngelanga naye mhlawumbe sasaxabana mhlawumbe uyazi ngelanga sokhomba ngakena ukuthini sabantu abangazwani mhlawumbe nabo uyazi lento amagesi esikoleni futhi nisakufika nje esikoleni yaziwa nikebebhema nina njalo niyobhema ama-toilet nina nje niyaziwa ukuthi hayi nama-gangsterism esikoleni yabo even nje mekufika nje abantu bangaphandle esikoleni nje yinina nibakhombayo ama-toilet kufika onye-1 mhlawumbe bayafika yinina nje lihlezi no-7 wena bufundaphi wena usipemisa ugwayo wena usithengele ithango yabo nje uthothi nje yabo ama-outs manje amaningi anokushiyeka wena professor yabo manje njengoba lo thisho omkhulu esibambana lesibhamu ethi angivule ngisibeke mina lapho phezu kwetafula angivule ngishona le professor ngoba ngiyazi ukuthi ngeke vele ethi angivule ngikhiphe leyo nto lapha esikhwameni kahle kahle into ebengibizele yona iyona leyo nto ukuthi ufuna ukubona leyo nto ukuthi ngiyithathephi eyabani kanjani kumfundi kufike nalento kanti yabo nje bebhizi ekhuluma nami amaphoyisa uwafonele before ezeklasini asendleleni and futhi azosifica khona la e-staff room ngoba ngithi sesukile nami eklasini senza la e-staff room namaphoyisa watshele nje ukuthi hayi menifika nje ningayishoni le nale nifike nize nje ngiqo e-staff room nizobuza i-staff room nje sethisho omkhulu bazonikhombisa la ngikhona hawu njengoba ngitshela professor ngabona nje ngomnyango ngathi mengithi awu ibhuzu ngathi nje ngihlala professor ngabona ibhuzu uqala ibhuzu nje ngoba ngangibheke phansi yabo engathi mengithi inhlanga wakho phunje amehlo ngisheshe ngabona ibhuzu ngabona hayi shulu bakubuza kala futhi awuthoba baba ngani bakho labo uthola inhlezi namba awusongibatshela ukuthi yaba lapha ka grade 9 ka B cha ngoba befunda bona eklasini bobo u2 befunda 7 nase ngishayiwe ngase ngikhethile mina ifundo ngoba mina ngangiphezulu ka grade 10E bona bende ka grade 9 ka B hawu bangibuza amagama abo uthi uba igama lakho liba ngathi awuntokozo nomthuko wabe phuma umuntu uthisha ebiza ingane yodwa ukuthi hamba ka grade 9 lapha ufika ubiza umfana ukuthi nokuthi bahamba ngempela nabo nje bagcwala nje sebevula staff room ho uqinisela la iplus nasi sikhwama we bavela babona nje ukuthi abona lo muntu umthuko uyigcwala kakhulu wathi uqala uthi hayi ndoda khululeka relax hlala phansi la bambona sefuna ukubaleka uyabamba uthi ayijampile manje nami ngisho into ethi mthuko futhi relax futhi kanti ngenhlanhla na professor lesibhamu lesisiphethe lo mfana lo ulwazi lo ohlale uhlange owafika naso uthi yena wasithenga eMount kunendawo eMount edayisibhamu ngenhlanhla lesibhamu sasirabiwe na professor number ukuthi uyazi isibhamu kathi sidubula siya count ngathi kuyi trick abona ngathi udubula kuyi trick i-trick cartridge iyakwazi ukusho ukuthi iphume isibhamu esinjani even noma sesibanjwa leso sibhamu thathe lezi number zalama cartridge ehleze banjwa kumasina suke sanduwe enzekile befica lama cartridge bebabona lama cartridge inumber ziyalontuzanana ungena ngaphakathi ukuthi wonke lamacala adenziwe lesibhamu athwala uwena kanti kuba ngconyana misirafiwe ngoba misirafiwe akuphumi lutho noma sofaka emshinini akuphumi lutho ukuthi mhlawumbe sasabanjwa kwicase ukuthi nokuthi thina phela nje into abahlalisela yona bahlalisela nje ukuthi kanjani sabafundi siphathana nebhamu kodwa siyafunda yileyo punishment nje sine sayithola ngoba futhi 3 months sahlaliswa nje 3 months i-medium D manje naphazamiseka esikoleni saphazamiseka esikoleni kodwa ngokuthi ke phela professor sihlala ngesikhathi eside kakhulu ngoba ke sahlala 3 months sakwazi ukuthi sibuye esikhava ngoba mina ngawuphasa futhi ngawuphasa ugrade 10 lapho ngahlala 3 months kokusho ukuthi sasanda kuqala unyaka yabo lonto kodwa sathi mesiza kule theme yesithathu
okay noma ngayiphasa ngendlela yaso kodwa ngayiphasa nje ngendlela ukuthi ukube kwabo i-report ya December ngizophasa noma ngaphasanga kahle kodwa ngase ngiqinisa kakhulu kule S4 yokugcina ukuthi kufanele ngenze sure futhi ngenza sure ngempela ngaphasa na prophet isikole ngasiteka 2009 ngiphasela grade 11 hey sengenile cabanga eclassini sengilazi class lami akwasho ukuthi usathana usumnenhle ila khona ke ngithatha zonke into zami sengithi hayi second ngiyethekwini khathele lempilo yale yokushini agcina phela ngibulawa ibona labantu bala yokushini kodwa zonke lezi gemegeme zisuka kuphe ungene Professor Ubiku engekho emhlabeni mina ngaba ngibanga iphala futhi ngineshoya lokho ngaba ngibanga iphala kodwa futhi ngike ngingakujezisi lokho yabo yonke into yenziwa ngesizathu mhlawumbe noNkulunkulu ukuthi engiphilisele impilo kuleminyaka le uyazi futhi mhlawumbe uyazi naye ukuthi impilo esmart right for mina ngizoqala ukuyiphila ngonyaka ukuthi sengiqala nami ngirelax why abantu abahlala emgaqweni bemazisanga uNkulunkulu siyakholwa thina professor kodwa hayi sonke and futhi emakhaya thina sikhule ngalesikhathi lesi emakhaya beningalali ningathandazeli uNkulunkulu nje into esikhule ngayo eringe emadlebeni ethu mina nje ekhaya professor before silala siyathandaza ngo6 omunye uthe izimo endlula kuzo emgaqweni nedlula naseyimeni obonayo ukuthi akukhona ukwazi komuntu lokho yes qiniso lelo ngisho ungamthanda uNkulunkulu uzomthanda professor ngoba uyibuza ukuthi ngiphunywe kanjani lapha uNkulunkulu engangithanda noma mina kumuntu kaSathane kodwa ngiphunywe kanjani lapha ngoba mhlawumbe omunye usalile why mina uNkulunkulu ekwazile ungikhava ngagcina mina ngempela ngiphumelela kodwa umuntu engihamba naye usalile and futhi ushonile kodwa mina uNkulunkulu still ungilondolozile ukuthi I'm still alive ngobani even nam professor into esho uqinisile abafethu abaningi bayamazi uNkulunkulu ngokuthini even noma engamnaki kodwa bole the more fethu senze izinto siphumelela uNkulunkulu nami nginenhlanhla ihlozi lami nami uNkulunkulu abole leyo nto ukhuluma leyo nto leyo nje lokuyijwayela la ugcina uba nalokho vele ukuthi kahle kahle ithemba lami vele liNkulunkulu ngoba phela ngesiphile ngaphandle kwamdali umdali wena mvele inqande okuyena ocabanga ngempilo zethu and futhi uyena oyodecide futhi okay nawe vele uyidecide yokuqala wena uqobo kodwa uNkulunkulu yena decide ukugcina even iprofessor ungathi usuwenza izinto subulalela abantu abangaka kodwa uNkulunkulu emethu yakuguqula futhi ngokuba even usubatshena abanye abantu somaphambi kwabantu abayibandla abaningi usubatshethe mina ngisuka la phila impilo kanje uthi hayibo bamfundisi Zondi kade enza ukuthi nokuthi uthi bengena emaclubini nephume nento bezu3 bambe ngala nangala kodwa indlela nje simbone iyona thina hayibo sibone yonke lento ingobani uNkulunkulu wathatha iphathi kena ukuthi okay impilo enzima ngikufisele ngathi ungayazi kodwa egcineni inayindlela ukuthi kuphilisa impilo right ngoba even like mina professor ngiyitshela mina ukuthi yabo nje like nale TV ngiyazi ukuthi ngine show futhi ukuthi abantu laba abayibuka lama video ami abaningi abanengane esakhula bakwazile ukuthi besifake isiyalo singene futhi engakuba nabo bethi noma bengilalele bengibuka bebone ngempela ukuthi lo mkhathakade wakhuluma ngempela futhi uqinisile lo mjidi siyazi ngempela futhi abone into ukuthi ngempela umuntu egoqa lamadamu ungaboni ukuthi ufakani phakathi akunikise irate ingozi leyo futhi nje omunye lezi kusuke ikhuluma lapha uthatha omunye uhamba ngaphansi kwazo like imebeshuka intsango nje smoking mhlawumbe espanning sekuyi break mhlawumbe okay sebeyabhema base smoking zone la kubhemela khona intsango noma ngakunika ukuthi ishuka kodwa ngeqhamuza sesidamu soligoqeli uzofuna ukubona ukuthi ugoqani ugoqa kanjani ugoqa ngempela nofaka ngalutho uyalishisa yini ngempela mhlawumbe usengathatha icover kwenye indawo ke mhlawumbe ukuthi befuna ucover kodwa into emenza ukuthi abuye fast ezokucheck ngoba ubonile ukuthi usucela no mix should uzogoqa wangafuna ukukhanyisela bo lonto ukuthi like akakuthembi ukuthi you can put something kodwa yena
uzokwenza ngesenzo uma ulayithile ubuka na ukuthi usho ukuthi kahle akangithembi sibani bani kodwa ngeke ekusho ngomlomo lo kuzokwenza ngesenzo yabo lo ukuthi ezokugada ngisho usugoqa futhi akakuthembi ubona na uma ulayithile ufuna ukucabanga ukuthi okay hayi kodwa ngifuna ehleze ebona ukuthi mina ngisoze ngayenza into efanele kufuneka lokho nanokuthi yabo nje manje kontombazana athi ifikile ixwayisa abantu ngokuthi mawuseklabhini uphuza mawuke wahamba wayochama ungabuyi uphuza into oyishiye oyifica ivuliwe noma isichibi osishile namanje usichithe ngoba ngekwazi ukuthi usufakelweni zonke lezo zinto izinto ezifundwa khona la ekhaya neziqwashisa abantu ukuze umuntu angagcina ezithola ekuyingxenye impilo angakaze wenze wayicabanga ngoba kunabanye abantu professor abacabanga ukuthi lempilo yobukhothini esiyiphilayo thina mhlawumbe impilo ifundelwe le into eyenzeka empilweni uphila nje and futhi akekho omunye umuntu okutshena into edlula thina usikhotheni impilo esiyiphilayo ngoba thina sibizwa ngosikhotheni phela mekukhulunywa ngabajebhuli kukhulunywa ngamaphara kukhulunywa ngoshoshobo kukhulunywa ngathi professor yikho nganenzela iplatform yini le TV le sebhekene nathi yanqo yayibona lonto akuzoqhamuka umuntu smart la singamazi ethi kade ephila impilo yobukhotheni kodwa simazi ngeke ungaziwa nawe yedwa usikhotheni and futhi ulwazi lezinto ezenzeka empilweni njengoba kukhona nama drugs okay lezi zinto ngeke uthole ulwazi oluqondile ngaphandle ukuthi ukubuze yena unqobo umuntu esebenzisa hayi yabona lapho umfowethu ushayile mfowethu yayizwe lento professor hayi ushayile ngoba khona abantu abake bethathe like uzoqhamuka umuntu odecent ofaka ukuthi awuphethe certificate ukuthi wafundela yena ukuthi azi ngomuntu wena wakufundela lokho kodwa ekusitshene ngempilo yobukhotheni indlela yazo umhambo wayo impilo yobukhotheni yaziwe thina uqobo no qinisela mase sihambe kangaka osebuke wezwafika la shuthi sidla amaningi esakeni sibongela mfowethu ukuthi ufike siyethemba mfowethu ukuthi ngelinye ilanga uyobuya usuzelwe kabusha no pressure asikuphushi asisho ukuthi ihambe uyocasha cha isikhathi sisofika njengoba sifikile nakwabanye ade ngikuvezela bona la zonke izinto enesikhathi sazo siyathemba ukuthi nakuwe siyogcina sifikile nenabendlondleni ophaphe ekhanda kamenzi ndabolela umuntu omemeza ngathi uyakhalela uthi igula lika Jamal chithekile lokhuluma uprofessor ngoMkhize ngidabuka phansi kwanongoma esigodini sakabheka umthetho ngasohlangothini la kwaMandlakazi mangabe uyaqala ukuba ingxenye yohlelo lethu le oyethamele iHow I Ended Up in Drugs okuhlelo noma kuyingozi engaphansi kwesitebele iMPTV1 lapho silanda khona abafowethu nodadewethu abavele ngeshiya esidakamizweni abasuke bezosilandisa ukuthi bawela kanjani ezidakamizweni nezinqinambaka ababhekane nazo ngaphansi kwezidakamizwa lokho sikwenza malungana ngqo nokuzama ukuqwashisa umphakathi njengoba nanishilo ukuthi nifuna uqinisela yena lana sengimlandile ngabuya naye njengoba nizo nje sixoxa nje siflowa inkulumo ethi ngena direction ingoba inini nathi simbize thina sakhuluma saqeda naye nengicabanga ukuthi niyakuthokozela ukumbona umuntu osaphilile kanje esakhuluma namagama aphilayo nengicabanga ukuthi ama episode akhe awanazi inhlamba ungakwazi ukuthi alaleliswe izingane ukuze zizofunda zigade izinto ezibhedayo ezingaziholela emgaqweni ngakho ke mabuye uyaqala uba ingxenye icindezela subscribe button ucindezele nebell ucindezela lokho ibell kuzokubeka emathubeni amahle ukuthi makukhona isiqephu engisiposayo izoqenqeza ocingweni lakho uzothi mawungena ngaphakathi ke bese kusitholela isiqephu sangalolo suku ngakho ke mina sengcenga